Baptung, Domai Depok, Mama Febi Salimbing, Domai Maros, Leti, Domai Mamasa, Papa Gaston, Jayapura, Papa Karol, Pegunungan Bintang, Papua, Papa Alfa, Wamena, keluarga Nepali, Panganduran, Papa Kres, Jakarta, Papa Jojo, Jakarta, Mama Tasya, Walundula, Basir Baptung, Domai Bekasi, Tio Sumule, Makassar, Mama David, Jakarta, Papa Adi, Domai Palu, keluarga Netuda, Brone Bulan, Konden Damai Buntau, Nenek William Mantu, Damai Sadang, Nenek Johat, Pasar Baru, Dr. Sarpian Baptung, Makassar, Papa Desri, Lampia, Mama Desri, rombongan harapan Dona. Betul pelaku kita keluarga bilang nama mari pada takut tahu ini tahu misalnya kurang ini keluarga tak boleh sama ya. Pada dokter semua nih ya.
bas ini tasang kalapan na tololuta. Padang ritampo. Kaden na tobo. Isang makarain na panguluan na lubog lagi patinding na warang bulan na may padang di masa. Tungkong pantai isang makarain na pantalalak na. Apa di pula tunduk sama puluh karubi na bisa padang ditunduk. Pantalalak na randang lagi patinding gilian bulan. Nalai pama randang keluar. Pulih pemanahuan malam Melayu kerangka matahari kalau tiumba padang dari Jakarta dua jam padang dari Papua tiumba padang dari Kalimantan tutur siang mau ilang padang dari Mangkasa nana jadi dan panikuan tadi pada tungawane dijen pesawan lah pelampun dalam kebatan latasi kibone-bone angga salombe parerung tinting paunganan balu sudirapa mantap rupa angga anak ladadian solabong sunakianakan inde barana silo oleh barana daute lakian lalong daute gorang biang gilo
Nenek Aurel Malakiri Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Papa Kasia lain deki masalah lang lantang talong pulong kasira 50 nanan rombongan na Papa Haji Pontiana Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Papa Sandra lain deki alang letergi lantang talong pulong kasira 50 nanan rombongan na Papa Arangsi Tampo Mekin dek Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Papa Anesa lain deki masalilang lantang talong pulong kasira 56 rombongan na Papa Liber lampi orang Metan Damali tutun kabaro lako Papa Anesa lain deki masalilang lantang talong pulong kasira 56 rombongan na Papa Epi lampi orang Metan Damali tutun kabaro lako Nenek Depon lain deki masalilang lantang talong pulong kasira 56 rombongan na Mama Disti Makassar Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Mama Mike lain deki alang leper bela talong pulong kasira 56 rombongan na Papa Amelang si Papa Amelang ini tung Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Papa Araya lain deki masalelang lantang talong pulong karua rombongan na Lai Green Soladina Jakarta Rampo Malini nanti dong tongkon matokonan lagi tutun kabaro lako Batina Papa Arina lain deki masalah lang si Taruinan nomor 2 rombongan na anak Nenek Topan Buntao Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Papa Sandra lain deki alang letergi lantang 20 napa rombongan na Mama Andre Makassar Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Mama Mike lain deki masalah lang lantang 32 karua rombongan na Mama Arlan Jakarta Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Mama Juang lain deki masalah lang lantang 30 kasira 56 rombongan na Papa Haji Pontiana Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Papa Sandra lain deki masalah lang lantang 20 napa rombongan na Papa Ica Makassar Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Nenek Depon lain deki masalah lang lantang 30 kasira 56 rombongan na keluarga Batara Jambi Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Ita Pasau Batu Dedi lain deki masalah lang lantang 30 kasira 56 rombongan na Lasmil sang siburusan sangat yang karana kelas main Comai Makassar Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Ita Pasau Batu Dedi lain deki masalah lang lantang 30 kasira 56 rombongan na Marsuki Batum Jomai Depok Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Ita Pasau Batu Dedi lain deki masalah lang lantang 30 kasira 56 sang siturusan sangat yang karana Nenek Epi Tondok Batu Tondon Rampo Metan Damali tutun kabaro lako Paulus Pasau ST
MSC batu Bapak Romeo. Lain lagi masalelang Sitar ulang tahun talung kasera 50 nanan rombonganna Bapak Glory. Si Bapak Glory rante bawah rampo medan damali tutun kaboro lako Rina Sola Adina. Lain lagi masalelang sitar ulang tahun talung kasera 50 nanan rombonganna Mama Teresia. Mama Teresia balele rampo medan damali tutun kaboro lako Rina Sola Adina. Lain lagi masalelang lantang talung kasera 50 nanan rombonganna si Nenek Ria. Nenek Ria Lapio rampo medan damali untan kata sikira ramakan menonton bulawan ibu kutang sereran rampo matanggian suru. Lain lagi mas salialang sidarulan talung kasera 50 nanan sidarulan akan kamarintinan na Papa Abita uamena rampo medan damali tutun kaboro lako si Mama Raya. Lain lagi mas salialang sidarulan tang na si Mama Raya rombongan na Nenek Win. Si Nenek Win nanggala rampo medan damali tutun kaboro lako si Bapak Yanta. Lain lagi mas salialang sidarulan talung kasera 50 nanan rombongan na keluarga Bapak Gayus. Keluarga Bapak Gayus talung lipu rampo medan damali tutun kaboro lako Bapak Sandra. Lain lagi mas salialang sidarulan tang 20 napa rombongan na Mama Feby Salinding. Mama Feby Salinding dia main maros rampo medan damali tutun kaboro lako Mama Green. Lain lagi mas salialang sidarulan tang 20 kasera 50 nanan rombongan na Leti juga main mamasa rampo medan damali tutun kaboro lako Nenek Depon. Lain lagi mas salialang sidarulan tang 20 kasera 50 nanan rombongan na Papa Agaston. Sang sidurusan saat yang kanan na Papa Agaston Jayapura rampo medan damali tutun kaboro lako si Nenek Depon. Lain lagi mas salialang sidarulan tang 20 kasera 50 nanan rombongan na Papa Karol. Si Bapak Anak Karol jami Pegunungan Bintang Papua rampo medan damali tutun kaboro lako si Nenek Depon. Lain lagi mas salialang sidarulan tang 20 kasera 50 nanan rombongan na Papa Alfa. Si Bapak Alfa jami Wamena rampo medan damali tutun kaboro lako si Bapak Anak Raya. Lain lagi mas salialang sidarulan tang 20 kasera 50 nanan rombongan na Papa Krisna. Papa Krisna jami Palu rampo medan damali tutun kaboro lako Mama Lisa CS. Lain lagi mas salialang sidarulan tang 30 kasera 50 nanan rombongan na keluarga Nenek Bado. Sang siturusan sama yang karena keluarga Nenek Bado buntu buai rampo medan damali tutun kaboro lako Mama Lisa CS. Lain lagi lantang mas salialang sidarulan tang 30 kasera 50 nanan rombongan na Melora. Sang siturusan saat yang karena Melora dan Ilonda rampo medan damali tutun kaboro lako Dina Sola Adina. Lain lagi mas salialang sidarulan tang 30 kasera 50 nanan rombongan na Regina batu Tillo kalau lulam tio rampo medan damali tutun kaboro lako Rina Sola Adina. Lain lagi mas salialang sidarulan tang 30 kasera 50 nanan rombongan na Martin Limbongallo liatung rampo medan damali tutun kaboro lako Albertus Pasau. Lain lagi mas salialang sidarulan tang na Albertus Pasau rombongan na anak Pomotasik liatung rampo medan damali tutun kaboro lako anak Etika. Lain lagi mas salialang sidarulan tang 30 kasera 50 nanan rombongan na Papa Green Jakarta rampo medan damali tutun kaboro lako Lita batu Mama Lisa. Rombongan na Papa Green Jakarta rampo medan damali tutun kaboro lako Sangga batu Papa Sandra. Rombongan na Nenek Joha Pasar Baru rampo medan damali tutun kaboro lako Ita Pasau batu Dedi. Lain lagi mas salialang sidarulan tang 30 kasera 50 nanan rombongan na Mama Ika Wandula rampo medan damali tutun kaboro lako Bapak Juang. Lain lagi mas salialang sidarulan tang 30 kasera 50 nanan rombongan na Papa Areli. Sa Papa Areli jomai Jayapura rampo medan damali tutun kaboro lako Bapak Sandra. Lain lagi mas salialang sidarulan tang 20 napa rombongan na Nenek Perdi bulian bo ne rampo tanda tasik kira ramakam menonton di bulawan ibu kutang asiran rampo matang kian suruh. Lain lagi mas salialang sidarulan nomor bisa inan nomor 2 rombongan na keluarga Nenek Bandung bulian bo ne rampo tanda tasik kira ramakam menonton di bulawan ibu kutang asiran rampo matang kian suruh. Lain lagi mas salialang sidarulan nomor bisa inan nomor 2 rombongan na keluarga Mama Tato tampo nengken dek rampo medan damali tutun kaboro lako Bapak Anesa.
lain ki masalah lang si tarulang tang namuro apa asa ko kasera rombongan na Papa Uli tampo mengkende rampo metanda mali tutun ka boro la kurangsi lain ki masalah lang si tarulang tang narangsi rombongan na Papa Uli sang siturusan sang tiang karana Papa Uli tampo mengkende rampo metanda mali tutun ka boro la konesa lain ki masalah lang si tarulang tang namuro apa asa ko kasera rombongan na Papa Adepon Jakarta rampo metanda mali tutun ka boro la korina sola adin daran tepao lain ki masalia lang si darulan tang 30 kasira 50 nanan rombonganna Mama Dita Jakarta rampo metanda mali tutun ka boro la ko Papa Juang lain ki masalia lang si darulan tang 30 kasira 50 nanan rombonganna Papa Jojo Jakarta rampo metanda mali tutun ka boro la ko Papa Juang lain dari masalah lang si darulang tang 20 kasira 50 nanan rombongan na Mamatasi wandula rampo metanda mali tutun kamoro lakong Papa Jiwang lain dari masalah lang si darulang tang 30 kasira 50 nanan rombongan na Basir Batung dikasih rampo metanda mali tutun kamoro lako Ita Pasau Batu Dedi lain dari masalah lang tang 30 kasira 50 nanan si Taruna sama si Turusan sama tiang karana Pius Sumule Jumai Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako Ita Pasau Batu Dedi lain dari masalah lang si Taruna tang 30 kasira 50 nanan rombongan na Mama David Jakarta rampo metanda mali tutun kaboro lako Mama Yanta sola Alina lain dari masalah lang si Taruna tang 30 kasira 50 nanan rombongan na Papa Yogi Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako Papa Romeo lain dari masalah lang si darurat tang 30 kasira 50 nanan rombongan na keluarga almarhum Nenek Sofian pakai lo liatun rampo metanda mali tutun kaboro lako keluarga Nenek Sente lain dari masalah lang si darurat tang 30 kasira 50 nanan rombongan na keluarga almarhum Nenek Sofian pakai lo liatung rampo metanda mali tutun kaboro lako Lita CS lain dari masalah lang si taruhan tang 32 karua rombongan na Agustinus Damai Ba Lele rampo metanda mali tutun kaboro lako Papa Dea lain dari masalah lang si taruhan tang 30 kasira 50 nanan rombongan na keluarga Nenek Gerald Tombang Tumanete rampo metanda mali tutun kaboro lako si Nenek Depon lain dari masalah lang si taruhan tang 30 kasira 50 nanan rombongan na keluarga Nenek Tuda salah seturusan saat yang karena keluarga Nenek Tuda bulehan mo nih rampo utan data sikira ramagaman utoding gulawan ibu kota ngasiadiran rampo matang kian suruh lain dari masalah lang si taruhinan nomor 2 rombongan na konden lambai buntau rampo metanda mali tutun kaboro lako Papa Yanta lain dari masalah lang lantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Dr. Sartian Batung Jumai Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako Ita Pasau Batu Dedi lain dari masalah lang si tarulang tang 30 kasira 50 nanan rombongan na Papa Desri sang siturusan sangat yang karena siapa Papa Desri lo mai lapio rampo metanda mali tutun kaboro lako Nenek Depon lain dari masalah lang si tarulang tang 30 kasira 50 nanan rombongan na Mama Desri lapio rampo metanda mali tutun kaboro lako Ita Pasau Batu Dedi lain dari masalah lang lantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Manti Batung Makassar rampo metanda mali tutun kaboro lako Ita Pasau Batu Dedi lain dari masalah lang lantang 30 kasira 50 nanan rombongan na Mama Nasir Pasar Baru rampo metanda mali tutun kaboro lako Ita Pasau Batu Dedi lain dari masalah lang si tarulang tang 30 kasira 50 nanan rombongan na Batine Bine sang siturusan sangat yang karena Batine Bine Lebani rampo tanda tasikira ramagaman utoding gulawan ibu kota ngasiadiran rampo matang kian suruh lain dari masalah lang si taruhinan nomor 2 rombongan na Abigail Tongkonan to Barana rampo metanda mali tutun kaboro lako Papa Nasandra lain dari masalah lang si tarulan tahun 2020 nafa rombongan na Papa
Papa Noel Jomai Wamina Rarang Pemetan Damali Tutun Kaboro Lako Papa Anesa Lain Diki Masalila Sinar Rulantang Nomor Apa Sela Kokasera Rombongan Direktur PT Raja Wali Makassar Direktur PT Raja Wali Makassar Batu Papa Hasnam Malua Jomai Makassar Ram Pemetan Damali Tutun Kaboro Lako Siapa Pak Nasandra Lain Diki Masalila Sinar Rulantang Nomor 20 Selako 20 Napa rombongan Sianine Jenas sang sidungsan sang jangkaran Sianine Jenas ba tu pengejendi liatung Lombok Tuyu Rako Metan Damali Tutun Kaboro Lako anak ini tiga lain di Masalela Sidar Lantang Talung Puluhan Nanan 5 Talung Puluhan 2 50 Nanan Nah, Kepala Susimo Sangarara Atapa Kantianan Bulawan Taki Kampio Santo di Batang di Kali Taki Kabi di Bulawan dia tonton to Batang Tang na tikwa baila bayu sielek na lalu dosang kalambak na tempo kayu lang dikisilang karara ata dapat tuneng kakaboro batilen tekta ta tibiru mana apa laku dan kura di papatuaki dan nasi upak na katongkonan ta sumpulang lalolok na upu dan daunan na tontong di para pemali laku kita rarabuku soal nasang to kumua laku kita turampo mak tangkian suruh